haljini, ali raskošno i dekorativno na potpuno drugačiji, potpuno različit način od onoga na koji je radio Paja Jovanović. Paja i Klimt su bili, tako reći, vršnjaci. Paja Jovanović je rođen 1859. a Gustav Klimt 1862. godine. Ta razlika, ruku na srce, i nije neka razlika. Oni su živeli u isto vreme, u istom gradu i slikali su portrete ličnosti iz iste, one najviše elitne društvene zone. Ali su sve što su radili na drugačiji način. Svako od njih je u svojoj koncepciji bio vrhunski majstor i svaki je u svojoj poetici išao do kraja i išao do vrha, i što su više sledili svoju poetiku koju su izabrali, to su bili sve dalje jedan od drugog. Iako su bili, kažem, i u istom gradu i u istom vremenu, i u istoj društvenoj sredini i pred vrlo sličnim modelima koje su slikali. I na kraju sam došao na bizarnu ideju kako bi bilo vrlo lepo, i da još jednom upotrebim epitet provokativno, napraviti jednu izložbu koja bi bila napunjena slikama ženskih figura Gustava Klimta i ženskih figura Paje Jovanovića. To bi nam otkrilo mnogo štošta, mnoge razlike, čak mislim, u jednom trenutku sam se pitao da li u ovim dijametralno suprotnim likovnim poetikama, koje se idući dalje sve više udaljavaju jedna od druge, da li se među njima ipak, uprkos svemu, mogu naći neke dodirne tačke. I sad dolazimo, da još jednom upotrebim epitet provokativno, do nečega što me najviše provociralo, a to su portreti maršala Tita. Paja je, kao što znate, slikao kraljeve, slikao careve, kraljice, baronice, belgijsku kraljicu Jelisavetu, austrougarskog cara Franca Jozefa, rumunskog kralja Ferdinanda, ima jedan sjajan portret baronice Erlanger, ima čitav niz studija, skica i raskošnih portreta kraljice Marije Karađorđević. I sad se odjednom među njima pojavljuju portreti maršala Tita. U takvom okruženju ti portreti deluju disonantno na mnogo različitih načina, ali čak disonantno i u nekom moralnom smislu. Pitao sam se, mogu li se istom rukom, istom kičicom i na isti način slikati portreti cara Franca Jozefa i njegovog kaplara, uprkos tome što je taj kaplar kasnije postao maršal. A onda sam obratio pažnju na neke detalje na Titovim portretima. Na jednom od dva portreta iz 1947. godine upadljiva je Titova stisnuta mala pesnica kojom tek što je tresnuo o sto. Prvo vidi se gest nimalo kraljevski. Na drugom portretu iz iste godine Tito u ruci drži upaljenu cigaretu i kao da je među careve i kraljeve, među baronice i tako dalje, kao da je, recimo, na audijenciju kod cara Franca Jozefa ušao sa upaljenom cigaretom. Ta cigareta i ta pesnica naročito padaju u oči, a kad ove portrete uporedimo sa portretima, na primjer, kraljice Marije Karađorđević, i pogotovo sa onim portretom koji je rađen negde između 1925. i 30. godine, na kome ona i bez krune deluje kraljevski. Paja je s pomoću ove cigarete i ove pesnice
jasno pokazao i ko je ko, i ta stisnuta pesnica i ta cigareta su mu poslužili da se ipak diskretno distancira od svoga modela. Malo pre sam pomenuo da prvu sliku Paje Jovanovića nisam video ni u jednoj kolekciji, ni u muzeju, ni u galeriji, nego u jednoj berbernici. To je berbernica berberina Jova Lauce u Užicu, kod koga smo se počišivali i moj otac i moj brat i ja. Bila je to oleografija, a možda i obična reprodukcija Borbe Petlova. U Užicu moga detinjstva, a to su bile 40. godine prošloga veka, verovali ili ne, nije bilo prilike da se vide slike značajnih umetnika. I u jednom trenutku, negde 2004. godine, kada sam u Užicu otvarao izložbu slika Branka Popovića, koji je rođen u Užicu, za koga Užicu niko živi nije znao, verovatno zato što je on 44. bez suda i presude, što su ga streljali oslobodioci, isti oni koji su 41. takođe bez suda i presude streljali drugog jednog užičkog slikara Mihajla Milovanovića. Za Branka Popovića se praktično nije smelo ni znati, nije se njegovo ime smelo ni pominjati. Kad sam otvarao tu izložbu, u jednom trenutku sam poželeo, pomislio kako bi bilo lepo da učinim nešto, da omogućim da užički đaci, užička deca mogu da vide one slike koje ja, kad sam bio užički đak, nisam imao prilike da vidim. I bio sam uporan u toj ideji i uspeo sam da organizujem saradnju između galerije Sanu i Gradske galerije u Užicu, tako da smo od 2004. godine do danas napravili čitav niz izložbi, a planiramo da to potraje i duži niz godina. Užička deca su, na primer, mogla da vide slike Mladena Srbinovića, Vlade Veličkovića, Dušana Otaševića, Nedeljka Gvozdenovića, Radomira Reljića, Cuce Sokić, Todora Stevanovića, ja čitam ovaj spisak da nekoga ne bih preskočio, Marka Čelebonovića, Peđe Milosavljevića, skulpture Koke Jankovića i vidjet će još mnoge druge, ali za iduću godinu sa posebnim ambicijama i sa nekom vrstom osvetoljubivosti pripremamo i što je moguće veću izložbu slika Paje Jovanovića. Ono što je najzanimljivije, a to je da u onoj berbernici Jova Lauce, u kojoj sada rade neki novi majstori, počišuju se i brinu neki drugi ljudi, još uvek visi ona Pajina oleografija Borba Petlova. Hvala. Danas sa zadovoljstvom večeras najavio profesora Predraga Delibašića, koji je prvi put sa nama, koga se niko nije setio, čovjeka koji je snimio prvi film o Paji Jovanoviću godinu dana pre njegove smrti. Čovjek zahvaljujući kome je i donesen legat ovde, koji je bio kod Paje, pitao ga da li može da prenese, rekao je nosite to za Beograd. Nažalost, evo, jubilarna godina Paje Jovanovića se bliži kraju i meni je posebno zadovoljstvo da večeras nešto nama kaže o susretu sa Pajom Jovanovićem profesor dr. Predrag Delibašić. Ja nisam kvalifikovan, ne mogu da govorim o delu Paje Jovanovića, pogotovo ne u ovom društvu kvalifikovanih historičara umetnosti i poznavalaca Pajinog dela i svih uglova. Međutim, pokušat ću da se koncentrišem na nešto što bi možda moglo da
osvetli kako je došlo do tog filma u to vreme, a taj film je snimljen nekoliko meseci pre smrti Paje Jovanovića, i kako sam ja imao uopšte hrabrosti i sreće da dođem do Paje Jovanovića i sticajem okolnosti opet, koji su me u krajnjoj liniji i ovde dovele, da prenesem neke poruke za koje su bili zainteresovani, ne znam kako da ih kaže, krugovi koje mogu da povežem sa muzejima beogradskim ili sa institucijama u kulturi. Naime, kako sam došao na ideju uopšte da snimim film o Paji Jovanoviću, sasvim privatno, po porodičnoj liniji, pošto po majčinoj liniji poreklo je iz Temišvara, Srbi iz Temišvara, koji su preko Beča svojevremeno osnovali porodice u Krajini. I moj deda, koji potiče od te familije, je bio učitelj i upravitelj škola i u Austro-Ugrskoj, pošto je bio Srbin, vrlo često su ga premeštali. Ali u tom premeštanju neke stvari su bile uvek prisutne. Jedna od tih stvari je i bila oleografska reprodukcija seobe Srbalja, koja je bila u mnogim kućama u Krajini, kao neka veza, neka spona sa poreklom, odakle su, i veza sa nekim dostojanstvom. Ja sam tada bio mlad, ambiciozan reditelj i snimio sam nekoliko filmova, ali hteo sam da snimim nešto značajnije. I razgovarajući sa majkom, ona mi je dala ideju da iskoristim neke okolnosti koje su mi išle na ruku u tom. Prvo čega se setila, to je bila ta oleografska reprodukcija koju ona zapamtila još kao malo dete. Ali druga sretna okolnost je bila da je njena najstarija sestra, koja je Drugi svetski rat provela u Švajcarskoj i posle rata se vratila u Beč, i u Beču je i sahranjena, živjela je tamo, i bila je vrlo aktivna u crkvenoj opštini u Beču, pravoslavnoj. I verovatno tim okolnostima je ona nekoliko puta bila u kontaktu sa Pajom Jovanovićem. I majka me ohrabrila, rekla je, pa zašto ne odeš u Beč, a ja sam inače nekoliko puta bio kod tetke, obilazio muzeje Bečke i tako dalje. I sa velikim strahopoštovanjem, znajući ili pretpostavljajući da znam ko je Paja Jovanović, ja sam prihvatio tu ideju, ali sam smatrao da treba, pre nego što i pokušam uopšte da dođem do Paje Jovanovića, snimati film o Paji Jovanoviću koji je još živ u Beču, ne doći do njega i ne snimiti njega, mislio sam da bi obezvredilo taj moj pokušaj. Međutim, ja sam se pripremao skoro 2 godine i sam smatrao da moram da se kvalifikujem pre nego što uopšte zakucam na vrata kod Paje Jovanovića. I naravno nisam hteo ni da razmišljam da li će taj moj poduhvat uroditi plodom, da li ću ja uspeti da dođem do Paje Jovanovića. Hoću ukratko da kažem da moje traganje za izvorima koji bi mogli da mi koriste u snimanju filma, pomogli su mi mnogo tadašnji upravnik Narodnog muzeja Veljko Petrović i mnogi drugi znalci
koji su mi između ostalog uputili i rekli mi da postoji rukopis memoara Paje Jovanovića ili memoara o Radovanu, kako je on naslovio.